had to really let it all burn and do what's best for me. Never really thought I would feel all the joy you bring, baby. She restored my faith in love again. I can feel my heart trembling for you, baby. I'm speechless. It's true. Whenever you're near me, I feel something I have never felt. Oh, I feel so undeserving of your love. Your timing is perfect, sent from above. Like you knew I was hurting. You picked me up when I was down and out. Oh Lord, wow. So unbelievable as she saw it all. She even knew in love I wasn't trying to fall. But something inside of me moved, yeah, I had to make the call. Am I crazy? Kept questioning my confidence within myself, knowing the prior incidents that I was there. But just one look in her eyes and you soon realize trembling for you, baby. I'm speechless. It's true. Whenever you're near me, I feel something I have never felt. Oh, I feel so undeserving of your love. Your timing is perfect, sent from above. Like you knew I was hurting. You picked me up when I was down and out. Oh Lord. Yeah, listen. Here we go again. We need your guide and omniscience to take me through this path previously difficult. We leave it in your hands cause you are omnipotent. God give me the strength, I pray. I really wanna thank you for sending her. Yeah, she above the norm like a card preferred. Like previously stated, I feel undeserved. I keep feeling the feeling, feeling. Not a person. For you, baby, I'm speechless. It's true. Whenever you're near me, I feel something I have never felt. Oh, I feel so undeserving of your love. Nasarbo ke Paradise Beverage na tatandra nisa sanga. Ongori ena vima mani walu ena vimbongi ni moni tiki na wakaromboka. Ena MV mbongi ke iko. Ona sarava live talenga ena VTFM Facebook page. Karaoni sarava talenga kina na kena yale yalo. Nama katalenga na idhobi bakarota ki kanta soliti ko ena vimbongi ni lotu lewu. Kamu soma nga maina taro kanta tarongi ni uti na kena talanota kena ser. Sarvo ke Paradise Beverages ena VTFM. Ekamida ngai kachi. Ya kana sali kambre ngora VTFM ni sibita ko bekenda na diwa na rosu bulka bana miniti na mbongi binani ko andor magital tukina na wasininga unango kama abekemi na ndauni budhu na mbe mata sere nonda banua na namoni andau na makatumo na nonda unango ni servo da babena kina buana kambaningo na Paradise Beverages na buno na veito ko ni chiko bekenda na mbongi binani ko toko na chiko ko na nonda program go na ndau ngiringiri nonda banua na kena ndo mibasi kataki bonga bu taki kando maitabo talakina dono reservo bo na nonda ve mata sere wambulo chunga ningo ribe kemni kede na sema tokamaya na ngonongo and Facebook page in VTFM na bugoni live by authority ko na ngonongo usaba mbula chunga ni ve kemni nonda servo we na mbongi ende ndai ngo membala tinga na nonda servo telnga na mbongi na noa ndare datiko na servo na noa resultor boy ni kwa na noroto serga or mata serre na ronro langi kay no tu solo en sergo na lesumai nda ronga na lesumai na dani serre en da sana roni daga daga tukina o devi raw me sana lesumai ya bambola taltongan be kemani na tokani ni ando taltongan mengori en Facebook page na bogo binani kuwa na matigo na nanda program go en bogo ni sere bobo en da mero
Ya sa mambola tanga ni bekemne kada ni tokani ni ndo botamingo ya na Facebook page ni VTFM na mbongi na ni ko mambola tanga ni ngore be isilia mere mule bina no kitau mai sabu na mbongi bina ni ko Elizabeth ngi ni mule binaka tuni endimo na ivalu lebu ni mule binaka so sengo na isa mule bina tau so sengo na ba der tanga ngori mai vale be Mateo Fangaloto na mbongi bina ni ko editi ni mule binaka megani kina be tautai na nganji Gaji Road wabi chocolate cake tiko kanidho iliti ni mataka malumwana mbole binaka uwi na megani kina ngori kina staff kede ni BYSS le ni korre mata udau ubale na rosa udau ubale lebu baga mati balu kasanga ni ngule bekina na timi ni mati balu na gitu tiko ni mataka na skuna bowl kay salora mole butani be kemni mulau Luciana ni mole binaka tamai tumbuna ni mole binaka wali ni binatal tunga ni bikemni gena ni mangani kina be kem dongori lisoni manasa matai chosa sami sese ni ali ngotale mai nanronga na bongi kuai yera sala kamre gor BTFM na bongi binaka ni singa ndenda yo yana nando serbo ndo bana kira balebu ve Paradise Beverages with Bounty Strong and bongi ni kwena bu no bito ko ni chuko bekenda mai bonga bo mai basi kata kita bo ditalakina na nono to serbongo na matser na rondo langi ke no tu solo na dari cere na lesuma gena makamai na kena na kene lave ni bota taro ndo ba theoretiko ni ko talanga sa ngiri tikina indua me sana winitaka na va na mena ken na bounty kena no na singelechi risben ke na no na headbenda ya sama chukan nanda be inanami tabai tumuna ni boleh bina ni mangani kina be kem donga ngori lisani kem dong minan ronga pale masi ameli ni boleh bina ka ba kene be bili kem kamida boleh bina matangali tamai tumuna isa boleh bina ka maintan mbilo so mbo sama ni saka ni kila bina buno ni chuko kina rina bito ni boleh bina ni mangani kina be ni koro i na buni kambi moi ni koro ilu ba na mreto ni match na mbongi bina ni kuai ja esratu buki boleh binaka mai mbega matale boys ndo boleh binaka rabua malo mata ni boleh binaka ubi na boleh binasa mo chuk mai na mbongi ni kwa yo pain ni boleh binaka mena ni mangani kina ngori mbureta lebuka obolau aya oke mdo mbureta amelia ngali turanga ni boleh binaka tinai gonga o tinai kina kei bolono e bana rasmelota ndo boleh binaka wakina be sei ni adika itonga ni boleh binaka na boleh binasa mo chuk mai na bale buna digitachan sarga kam record BTFM na bongi ni ko ametoka ni tu ni buni ai tabi na garaba no wa ba ka bitbeka sa uchira ba ka bi wa modi tibeka ngori wakira be ulaisi na buai ni bole binaka isibina bale bo angela tu rewa ni bole binaka tau mena ni mengani ki na bale ni marika ngonebe mai ndele iwanra na muka madhuata wakira be mere ka utia ni bole binaka mai hey New South Wales uliasi na buai isa ndo mule binaka tau mai nandongo mata wale nei tebita mbole ina ngasa wena Daniel ina dariba ndo mule bina me Calsa Road isa bani ni bina taltunga bino monitor bo ni sa maida bono ne bitaro ngini kwa bani ni bina tene sera na waga mule binaka ndabule boys ngango ndabule housing kina o chasiliba valuma ke Susana ke chale dange saini di kai tonga na mitinga kina na munile ni vale le ni vale e dombati ngonga isa mo isa na bana na nulebu na bale busaini lama bia ukula ni boleh binaka megena ni mingaki na korto Lorraine kay afong kay box do boleh binaka wadi di binatal tani bikem do na bongi ni kuwa mena ni mingani kina wai si rale bubaga kina o metropole ba we mblo mere kasanga ngulada be wiroto na babos charity mai na do zakoka ni mbole binaka mai na zakoka isa mbole binaka tau mena ni mingani kina kemronga ngori nakandundu le kutumbwa be andika benye jai na waga bolau mbole binaka isa bina bale utau mai tabi ni New Sawa tamai nunu ndo mbole binaka wani ni binatal tunga ni bikem do nimbole binaka isa matagali nimbole binaka wani ni binatal tunga ni bekem ni nambonge binani ko tinai mamaji fabi do mbole binaka mena ni mingani kina
na sosengo na bader tengangori na bolau nambarua ve inana keresi nei silo nei alesi na napasi na nama nei tedha ke alesi salakulai. Mere vi nangita ntombole binamen ni manganiki na vi kemdongori kambisi waraba ka bitungangori pomimbinga be no mundoku ko mereta. Vando meke ntombola isabane ni binata to barang changa ni gosuko ni balu road me nambua. John Waisale nimbole binaka mena ni manganiki be rongo ni nanranu te lebu era kembo tinga mai be kau. Ngonga na titei se sole baki ngonga irewanga suba. Je woi ni ngolonga ngode budi bina ni mi. Tinai melaya andabeta ni mbole bina mena ni manganiki na pamimbi na senior RFMF rugby team na sosota ni Vodafone ratu suko na bowl ni ambakingo lambasa saka ni ngole da bekina na team italanga ni Lami Fire Station drill team mates na nonra sibi suko na drill na singa ni matakai na bale tinai melaya na andabeta na bodi be na ni meeting na bongini kwa mai da batal to kai ronda program ngo ni Servo, K Paradise Beverages with Bounty Strong. Yun ang makamay na kinilibala.